دين كينيا بوتما بوتو دين أخلاقات دين حالا نما خنا تلچو لابد في حالا فقطار رغرا حالا بريد على غرغل چو لابد في تنف علمان في تكيني مرة خافني أكيدار رغدي سورة قبنادا أخلاق غاري رغدي سورة قبنادا أقسمتي بدين رتي غدي سورة قبنادا واحد دورت دلغا حتى الدنيا تنا دلغو رت اللي غدي سورة قبنادا من شب على شيء شاب عليه جن نمني وانت كرت دردره ومسؤول رد اللومة أكما مخني دبينا غوغوغي دليل سونا مانتانت نمني كمالة قدتي بودي سانا مريبتي أمالا فقطة را قدت سوسن الراحكون الراسو سوسن نمي دولي بايكا تنا ببلين كينيا برسو كينيا رانتنا خلما في وي قدي سا الماني لالتا قدلا علماني أبو جنو دين الرد المان في قدسون ما قل قدانا قدن نخني قصيد دقبا قدسي سأوما قدسي سدين قدسي سخني قصيد دقبا قدسي سدين قام قصتي ساني اللي إني جولي تيني قدسي سدين قدسو تنرجل جيجا ماليف ilmaan kun yoo xiqqeenyatti diin kanarra guddachuu baatan booddi isaanii nama dhiba guddisuun booddi isaanii nama dhiba karaa duraan irra jiran irraa deebisuun nama dhiba jechaadha akka jaan Aliyyi ibn Abi Taalib rabbiin isaan irraa jaalatu allimuu anfusakum wa ahliikum alkhayra wa addibuuhum lubbuu teessan gaarii barsiisaa warra ilmaan keessanillee gaarii barsiisaadha adaballee qabsiisaadha jedhan tanaaf obboleen kiyya na caqastanii wajjin jirru man shabba alaa shay'in shaaba alayhi jedhan namni waan takka irra dardaree wama sun irra dullooma akkuma mukni dabina goggogee diriirsuu namaan taanetti namni akka malee guddate booddi isaa nama dhibdi amala fakkata irra guddatu sun irraa haquun irraa sossoosuun nama hedduu dhiba jechaadha tanaaf ilmaan fi xiqqeenyuma irraa kaafnee waa hedduu irratti dalagaa hattaa addunyaa tana dalaguu irratti illee guddisuudha qabnaadha akkasuma deebii diin irratti guddisuu qabnaadha aqiidaa irra guddisuudha qabnaadha akhlaaqa gaarii irra guddisuudha qabnaadha diin keenya guutumaa guututtuu diin akhlaaqaati diin haala namaa kana tolchuudhaaf dhufee haala fokkotaa irraa gara haala bareedaadhaa gara galchuudhaaf dhufe akkuma nabiin keenya alayhi salaatu wasalaam maal jedhan innamaa bu'istu liyutammima makaarima al-akhlaaq ani wanniin ergameef haala gaarii diin guutuudhaa fi haala gaarii diin ta'e guutuudhaa fi kaniin ergame jedhan duuba tanaaf diin keenya diin akhlaaqaati akka jedhan duuba ulamaan man addaba waladahu sakhiiran surra bihi kabiiraa namni xiqqeenyatti ilma ofii adaba barsiisee ogguudha guddatetti gammada jallala akkuma namni tokko ooyiruu takka yoo lafee dalagee ogguudha ooyiruun sun tolte itti gammadeeti bagaan dalagee jedha tanaaf ilmoon kannaa rabbiin namaa kannee kannaa namni rabbiin fedhe nama rabbiin fedhe malee nama harkachuu hin dandeenye waan haadha abbaan dalagachuu dandeenye miti waan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa bishaanoo magartee kunoo maniyyii jaamu sun irraa rabbiin ilmaan bareedaa kana rabbiin nuu kenne waan ta'eef ilmaan keenya karaatiis barsiisuu qabna adaba bareessii barsiisuu qabna hojiillee dalagatanii jiraachuullee dalagaaniif danda'ullee barsiisuu qabnaadha maaliif namni hoyyoonni fi xiqqeenya kanatti waa hunda baruu baatee gaafa guddate baruun nama dhiba isaas ni dhiba namaas ni dhiba ummataas ni dhiba jechaadha hedduu garra nama akka malee guddatee dalagaan isaa hedduu eega guddatee nama yaachifte hedduudha jira kawaajibeeffachuu hin beekne waan toluu fi waan isaa toluu fi ta'e isaa hammaattuus qaddaan hin beekne tuulaatoo osoo quraana hadiisa irraa daliila walii himuu osoo hin ta'in daliilli lafuma tana guutee jira jechaadha
تنف من لم يتدبر العواقب كان لا شك من النادمين. نمني بودي وان دلقول لالي بودي ilman سالالي ورشين وتجام زمان أقوبو دلالا مالي نمني بيجا بروتيف ilman kana abdi baru kana bereche tolche bereche din sa kana bersise akhlaq din kana bersise lenji sura kabada يشاء الإنسان في أول أمره وأيام طفولته. نمني قاف مدرات قاف مجولة خنا قدتا على فطرة سليمة ونفس صافية تتأثر بالخير كما تتأثر بالشر. نمني خنا كلف قبضت تناتي فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. لفتي قبضت تنما وان قد تحمد المتاتسين يوني في حرمات تجفتس حرم بافتي يو فري وان قبا في جافتس فري سم بافتي يو امبريد في جافتس وان بريد في بافتي يو هدا في جافتس هد مسم بافتي وما تتغنيت بافتي جولن تريسكسي ربي نما خنا صافي غريتي اومه وما ترفع جافتس مدرت تجولن تريسلالا أقوم نبي كان عليه الصلاة والسلام يجان كل مولود يولد على الفطرة. نمن من دلت كل شفت توحيد بيخور دلتها توحيد الرد دلتها فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. هذا ما أباد جرى في جيرو جرى الشجرة يهودا يوتيس نصاراس مجوساس غده garuma gartee silaa ifirra jirutti aadaa abbaa garagalcha malee rabbiin ilma namaa kana tawhiida beekuu irratti uume jallala. Kanaaf ilma namaa keessatti haalli bareedaan kun ni qababa ni dalagaas akkuma yoo hamtuu taate lamma hamtuu tanaan lafaa kee namni kun amma namuma jiru hamma isa dura jiru ka isa bira jiru kana laalee haala fokkotaa irraa dhaalutti yoo haala bareedaa arkee ija isaatiin gurra isaatiin waan bareedduu caqasee akkasumatti akhlaaqni bareedaan isa keessatti akhlaaqa taheeti akhlaaqa bareedaa sun hin kaa'aa jalduba. Tanaaf فإذا وجد في هذا الوقت جل ما تنقيست وقول أنا ما قدي سابريتشو أركته أدب سابريتشو أركته خرا غاري سنكو أركته أدب خرا غوتومنا خرا أدب سنكو أركته شبه حسن الأخلاق هالي سابري دادت دردرجة أنه متشقل لا تناف نمني نما صاحبو فكاتا أكو ما قلتيغا أمنا خينيا رادي هر شريفتو دوفو برتجان سني آدانا ما خيستي حرين ندوف يوني في حر شريفت مو دوفو برتكا جانسوني نمني نما ما شريف نما ما وجي نياتي دوب هما صاحبا بلت آلو مساسم بريت ودو فقطا نما تا غافة سلمو رادي بندن دو كموكو غوغوغيت موني تو كوكا ملي يو غوغوغي نما جابا ملي ديري يوني في بدخينيا ديري سنان لجان ديري نما جابا ملي تناف تكينيا خانت نمني نما دين جلا بده چوكبا نما حالي صابري دا جلا بده چوكبا نما دلغا الدنيا تنلي دلغا تخجلت بده چوكبا نما برنوتا بريچه كراو نما برنوتا يادو نما كسيتي وجه بده چوكبا تناف دوبا نمشي من لم يأخذ نصيبه من الإرشاد والتعذيب نشأ سيء الأخلاق نمشي الركو دسا كجيل تمرن فلتين كل من الراتكين يخنت فلتين مال تي قدتا حالسا فقطها تي قدتا أجيك حالسا خبيث النفس فاقد الحمة ساكت المروءة محبا للشر كاريا للخير كلا على أهله وعشيرته مالتا نمشي قيادا قمنته قدتا يادا قباتشون كنما قدنا الرابقة نمتا كمتين جرينيا كي يخانا جرينيا خانا ويجي فتا أكمتين في دندها أكمتين على باقي يخانا دندها
akkamittiin aadaa abbaa kiyya kana qaddamee isaan nan laffaanii har'aan tana isaanin laffee isaan kanarraa du'aa'ii harkadhaa akkamittiin barnoota kiyya kana baradhee hiriyyaa tiyya bira kutaa jee yaaduun kun irra guddachuu irraa harkama jechaadha. Akhlaaqa kasbii akhlaaqa gartee namarraa dhaalanii jecha kun. Kanaaf namichi naamusa kan qabne ta'e guddata saaqita muru'aa kan qabne ta'e guddata jecha muru'aa jechuun waan silaa namni fokkatuun namni beeku fokkattutti hin beekunne sharrii wanni jaamutuun cufti isaa khayri gaariin laala hanga nama kanan qaanfachuu lakkisee guyyaa kana magaalaa tana keessa guyyaa deemee laala waan silaa namni irraa guddate ta namni dhiise haala fokkotaa dhugaatii nama kana jaloomsite dhugee guyyaa kana magaalaa tana keessa jijjigaa deema jechuu isaatti muruu alaala. Bakka hin fakkaanne cufatti nama najajaa sin beeku rabbiin najajaa sin beeku waa takkallee yaada tokko hin qabu inni yaadni isaa yoo takkittuma waan dhuguu sun harka ta'e waliin ala. Sharri jaalata hamtuu jibba warra isaatii fi gosa isaa irratti illee haaskaa taheet booda nama hunda yaadni isaa seenee akkamuma namicha kana goona xiqqaa guddaan isaaf akkamuma gooneen namicha kana meeqam goona horii teeniinu horii teen qallu horii teen gurgurru akkam firraa goona jedhanii yaadni isaa mana hunda seena jecha dhala mana hunda hongawata namuma cufattuu balataa jechuu balaa deemtu ta'a jechuun ammoo kana hundarratti nama dha'uurraa isin dhaabbatu waa takkallee dhabamtee wanni silaa nama jaan keessaa dhabamtee jechuun namichi laala gaagura gofana deemu ta'ee jechu gofana. Kanaaf xiqqeenyatti namni waan bareedaa irra guddachuun akkaan barbaachisaadha. Yaalma namaa inna tarbiyatul awlaadi fi sikharihim ala mabaadi diin alhaniif وتعويدهم على مكارم الأخلاق من أهم المسائل التي يجب على الآباء أن ينتبهوا لها. بدين الماني تكين يخنا خيست كم المان كين يخنا بدف أركم مسار إلى أن نكون دليت يولالت هل كان يجوا على قلم بيقول لا المون سريتي في المون نما والكتاتات لا دلني ثم دخير الدرب دلني ثم فرق النكو والربين الموتى نخنف قافي الموضى مسؤوليات غرتي الموضى خيسان الرجل وخليات التنجر الججال ربين سيخني كانت لفلنا من ديس الموضى ما كانت قام بوچسي يا ربي خي الموضى خني قتكا الموضى الكتين وصوبوج ديغا بوچو أتمو خقافي تكربين قافتين كريم مساتين سيخني لالا ilmootana gaafii boodarra jiraas beekuutu nurra jira. Gaafii gurguddoo nimaa rabbi siiqanne tanarraa guyyaa baruu ilmaanis siiqanne kana mee karaa kama oofta je'ee maal barsiifte je'ee guyyaa baruu rabbi subhaanahu wa ta'aalaa gaafii nama hundarra jirtu jechaadha. Kanaaf haala bareedaarra nama guddisuu qaba ilmoo fi haala bareedaarra guddisuun masaa'ila jabduu abbootii irratti dammaquun isaanirra jiru. تماس إسي يادولين يادولين إسي رجلو جلالا تناف وما الأخلاق إلا بالتربية الدينية الصحيحة والأخلاق وبجان قدنا دين خفياك برد لما خنا قدسوا أخلاق جامع ججا دين كان يقول ما قلت أخلاق وبجان نو وبلاي سخي وبلاي تتيا فكيلاف نمنخنا ما تكين الرخي حالسا nama kadhaa jibbuu dalagaa jaalachuu dhugaa dubbachuu kijibarraa fagaachuu nama arrabsuu xiqqaa rahmata godhuu guddaa kabajuu abbaa fi beekuu haadha fi beekuu obboleeyyan kee beekuu obboleeyyan isaa kadhalaa dhiiraa beekuu kun cufti diin yoonni dhufeen akhlaaqa janiin namni kanarratti ogguura guddate barnoota jaalachuu barnoota dhiisuu jibbuu
baratee dakkooffaadha dha'uu kun cufti maali akhlaaqa jaama. Namni akkuma agartee mukaa kana fakkiif ammaa habaqaallee tokko unkurri tokko ogguudha ganna itti ogguu mayree tajaajilu fedha. Bishaanitti nayitee diqeetti guurtee akkasitti akkuma qaama isaanii ilmaan kana eegdu kanatti akhlaaqa isaanii eeguun amma haati ilmaan sii kana qaama isaanii eegdi. Ijoorraa jijjiirtee bakka ciisan laaltee udaan irraa hiitee nyaata isaanii laaltee qaama isaanii laaltee guddifti. Akkuma kanatti akhlaaqa isaanii laaluun isirra jira jecha. Mucaan kun eessa oola, eenyu saahiba, maal dubbata, maal yaada, karaatti jira moo hin jiru kana laaluun dirqama ilmaan namaa irratti jecha laala. Hatta soomana kanallee leenjii irra barsiisanii salaata barsiisuu, xiqqoo irratti sattarachuu barsiisuu, akkuma ifii sattaratanitti ilmoo fi xiqqeenyaan sattarattee deemuu barsiisuu, dhiira irraa fagaachuu barsiisuu, gaarii jaalachuu barsiisuu kun cufti maali akhlaaqa irraa jaama.